أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير قرآن سورة الأعراف آية لباب صدومي تكرر جرا. يقول الله تبارك وتعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فإذا جاءتهم الحسنة أمة فرعون كان yeroo isaanitti dhufte alxasanatu toltuun dinagdeedhaan bal'atuun qabeenya mabal'atanii fayyaan misanii tolanii nagahaan gartee bobba'anii yeroo galan karakkoon takka hin jirre qaaluu ni ja'anii lanaa nuuftaatuudha haadhihii isintun nuuftaatuudha akkana jedhan isintun nuuftaatuudha jechuun nutu haqa godhataa wama nuun malu jedhan namticha gartee sabsabaa dhaqee liqaanbarummaa aangoo wahii irra buusanii jennaan onni zariif nu barbaaddi intalarrallee waan akkanaa nurra kaayanii jajjaan warra waan akkasii yaadu jira duuba qaaluu lanaa haadhihi lanaa nuuftaatuudha haadhii isintu nuuftaatu numatu haqa godhata numatu warra kabajamuudhaan male warra qabeenyaan male warra aangoon male warra beekumsaan male warra diinagdeen male ufiin jedhan jechuudha وإن تصيبهم يرو إسان تويت أمو سيئة همتو يرو إسان تويت بيلا هاتو ركوبة هاتو ركومة تاتي وهاتاتو يرو إسان تويت سيئة همتون يطيروا نهودة بموسى موسى الآن هودة ومن معه نما موسى والجنجرونس نهودتني هودنا رجتون فالكا همتو لا تنجتو ayyaana badaa faalkaa hamtuu maal jedhan yoo roobni dhaabbate sababa muusaatiif jedhan eega wahabiyyaan biyya seente horiin duraan ilman nu aanan maalii ta'ee jechaa turte warri mushriktootaa gaaf duraa tokko barakaan lafarraa maalii taate roobni dhabame akkasiin jedhanii bara kijiba isaaniiti sababa isaan tawxiida didaniif rabbi isaan qixaate waan isaan tawxiida isaanitti dhufe ofirraa deebisaniif adabbiin sun itti dhufe malee waan tawxiidni dhufee warri tawxiida dubbateefi miti waan warri tawxiida dideefi mushriktoonni jechuudha alaa ja'a rabbiin intabihuu dammaqaa guurii gurraa guuradhaa innamaa xaa'iruhum hoddannaan isaanii بمعنى حظهم قون إساني عند الله الله برت إساني تهادا قون إساني الله برت إساني تهادا قون ملكيتس قون قرتي كسارا كهونغوتس الله برت إساني تهادا رب متوام في إساني في دمالي وموسى في جماعة موسى تيمتي يجتو إنما طائرهم عند الله هودنان إساني الله برتي تهاد أجتشون بمعنى حظهم قون إساني عند الله الله برتي تهاد وان إسان تقو بربادين رب متو إسان تقا يو بلا بوسي اللي اسمتو تبوسي يو غرتي تلتو إساني فيد اللي يو إسان قمتشيس اللي رزق اتقاتيسي سنس الله برتي تهاد ولكن أكثرهم أكنها جن الردون إساني لا يعلمون هم بيكا qoonni ilma namaa allah bira jiraa hin beekani wanni gartee rakkoon akkana nu dhuftee sababa ibaluutiif jedhanii gama makluuqatti rakkoollee bal'oollee achi harkisan jechuudha bal'oo dhuftellee gariin namaa sababa ibaluutiif waan waliyyiin ibaluu maaliyyoo ta'eef abboo baaleettu hafuura itti baafatee akkuma jedhan kana ga'a hafuura itti baafate سيدنا خضر توفور اتبافته أكما جاء مخنج واني سيدنا خضر نما قول انجرو hafuuriin nama baafatee gartee sababa saniin
ilmi namaa balarraa hafe rakkina itti as deemurraa hafee milkaa'u takka illeen hin jirtu innamaa xaa'iruhum cinda allaahi qoonni isaanii allah biratti tahaadha qooda hoodannaa jechuun waan namni mataa isaa keeysatti likkatu yookaa bikkatu akkuma amma jenne gaa eegaa warri tawxiidaa kun nu seene lafti biqila dhiiste akka jechuu kun hooddatu jedhama faalkaa hamtuu ilaallatu yookaa قالوا نجي أندوبة مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما تأتنا به يروأت نتلفت به وان نتلفت سني يروأت نتلفت ونسو مفره وهاتو من آية الراكتة ونسون mallattoo ati isii kenname jettee dubbatturraa ka tahe jechu litasxaranaa bihaa akka isiidhaan falfala nu dalayduuf jecha litasxaranaa bihaa akka isiidhaan falfala nu dalayduuf jecha isaan ga akkana yaadan mallattoon inni kenname sun ta inni kenname ji'u suni falfala nutti dalagaa je'an mahamaa ta'atinaa bihi yeroo ati nutti hin dhufte wama dhufteenuu dhufi jechu bihi waan sanii waan nu dhufte saniin min aayatin isiin sun aayatarraa kataate akka ati jettutti akka ati yaaddutti mallattoo nabiyyummaa ati qabaachuu ibsiturraa kataate jechu litasxaranaa bihaa akka isii saniin falfala nutti dalayduuf jecha famaa naxnu nuti waa hin taane laka si'ii kana bimu'miniin bimusaddiqiina dhugoomsa waa hin taane nutiin kun si'ii kana dhugoomsa waa hin taane ati haga feete waan feete dubbadhu waan feete nutti koottu mallattoo nuun amansiisuuf yaaddu ta feete fidi nuti waasin dhugoomsinu jedhaniin famaa naxnu laka bimu'miniina ay bimusaddiqiin si dhugoomsa waa hin taane yeroma feete waan feete nutti dhuftullee abadan jedhan duuba dubbii gartee tawxiidarraa garaa itti waliin muran matooleen isaanii silaafuu warroota matooleetti waa dubbata waan jala deemtuun isaanii dhugoonfattee isaan jala ittiin hordoftu dubbatan jechuudha abadan hin qeebalu namticha kana hin qeebalu hin dhageenyu waan inni jedhu hin dhageenyu waan fedhaafitu hin fudhan waliin jaan sihiriin deema waliin jaan duba rabbiin keenya azza wa jalla fa arsalnaa calayhim isaan irratti ni ergine ja maal erge axuufaana galaana hidhaa galaanni ilmi namaa hidheewu masriin akka itti sodaachise gartanii ka Itoophiyaaniiti ummanni masrii sodaan isaanii guddaan bishaan dhamnaadhaa miti bishaan kun gaafa achii cabe wanni kun akka hundattuu wooma namni dalage guyyaa tokko cabuun isaa ni mala nu fixaa sodaa san qabanii bara nurra gara galaanni hidhame sun yoo achi dhoye waan fuuldura isaa irra gara galee haxaawaa deema jechuudha san sodaatan amma masritu akka qaba moo Itoophiyaatu akka qaba jettan isaan bishaan sun ka eenyuuti Itoophiyaati eessaa ba'a inni sun Itoophiyaa keessaa ba'a haya wanni lafatee keessaa ba'u keetii jechu akkasii wanni lafatee keessaa ba'u keetii haya duuba yoo lafatee keessaa bahe lafatee bira dabre
lafa biraa dhaqe hoo bishaan kana garafanii deebisuun adaba dhabdati maa gaffiida jedhanii dubbiin tunoo akkam danda'amti horiin kee tokko yoo inni baqate horiin kee yoo inni dutees harkaa fiige ganda kee keessa itti dhaabbate ilmoo isaa sii dhiisee saani baqate fakkeenyaaf saa sana kam goota ni qabatta aya duuba dura wanni lafa namaa keessaan ba'u dhuga abbaan sun haqatti qaba namni tokko dhufe waan lafatee keeysaa anni fudhadhoo ka jedhu taate sisaam yoo ammoo wanni kun kasirra dabree faayidaa keetirra dabru taateo ati waan san qabachuun zulmi bu'aa ati ittiin bu'eeffattu bira yoo dabre wanni kun tirfiite jechu waan edaasaadha ati isa qabachuun miidhaa ta'a waan si gahee sirraa hafu jechu walaa tulaamu calaa kafaafin waan namatti haajamurraa ufiin qabdu waan san yoo kennuu dhabde ittiin komatamtu sharia islaamatti waan namatti haajamurraa ufiin qabdu garte yoo ammoo wanni kennan maali jennaan quli lcafwa jee rabbiin ويسألونك ماذا ينفقون wanni kennan maali quli lcafwa cafwa jechuun maali tirfi tasirraa hafte gadhiisi jedhe kanaafuu Itoophiyaan lafa amaaraa keessaa bahe moo lafa oromoo keessaa bahe asitti lool qabdu nama rakko lafa amaaraa keessaa baha garuu oromiyaa tanarraa isa dhaqee bishaan amaaraa sun qofti waa guddatee achi hin dhabu gama itti dhufee itti galee bishaan guddaa ta'e deemaami akka hundattuu amma amaaraallee lafa walumaan qabdan akka hundattuu haram maali baqqalaan ollaa keessan ni jiraami mana keessan moggaan jira mara gamma oo isin biraa guuratee ka'e achuma jira anuu amaara lameen jidduu jira laal asiin amaara jidduu kanan jiraan waan si ajaa'ibu طيب akkasi qalaqalabne gaafa addaan nu guuru isa beeka ammoo addaan nu haa guuru akka walitti nu dhiisini duuba akka hundattuu amma biyyi Itoophiyaa jedhamti maqaa kanan addunyaa bira beekamti teenyanuma jenna wanni achi keessa jiru waan san biyyi sun yoo itti fayyadamtee faayidaa isiitirraa fi gadhiisuun dirqama ta'a warri Jibtii ammoo waan nurraa hafe itti fayyadamuun hiree isaaniiti waan ammoo ummata saniif miidhaa ta'u Itoophiyaanis dalaguu hin qabdu yoo bishaan kun kacabu taate fuulduratti masiitan ni halaakamaa yoo ka sodaatamu taate waan akkasii dalaguun hin barbaachisu garuu haga tokko wanni kun hin cabuu akka fooyyetti jedhanii yoo balaa wahii itti dhufte malee jedhanii haga tokko waan reegreeg jedhu miti cufaa akka yaajuujiitiin maajuujii cufnee Itoophiyaan jettoo akka zalqarnayniin yaajuujiin maajuujii cufe qiyaama malee hin kaane yoo humna qabaatte humna akka yaajuuji maajuuji akka zalqarnayni yani akka humna akka zalqarnayni qabaatte akka zalqarnayni yaajuuji maajuuji cufe halayyaa akkasii cufaa akkasii cufte Itoophiyaan ka qiyaamaan qoftini diidi jedhanii yaadan yookaan balummaan gurguddoo rabbi fidu ka bishaanummaan akkanatti uree dabarsu osoo hin ta'in ijaaratuu ni dandeessi jechuudha
لأنه أمني سنبلا جلا نبها يوكا بلان إنكبت جرمي وهي آدم فقابسا طيب أكنا جن هايني هكو مقا أمري موتما تاتوسي مسلما في مسلمني كافرا في مسلمني كافرا في كافر اللين مصر اللين كافرا مسلمة قبت تينيتون اللين أكاس قبت هايني أمو هكا لبوت جرين wanni kun laaqaa jireenya isaaniitti jarruma murteeffata warri aangoodha ija shari'aatii nutillee yoo laalle shari'aan akkam jetti haga irraa nuu mul'ate itti ishaarraa jechuudha طيب الطوفان قلانا هدادا قلانا ربي هدي أجي نمتي قديس وأبادا لنت eeysatti hidhata fedhu dachii keeysatti hidhee namatti dhoosa rabbiin fedhu samii keeysatti gama olii kanatti hidhee achi namatti gadi bana ka eenyullee nufirraa deebisuu hin dandeenye فأرسلنا عليهم الطوفان من السيل طوفان كن قلانا بشانيت دو أقدو تاتنس طوفان مجاني والجرادة أوانيس ساني رت إرقنيجي bishaan gartee zabana dabre amata dabre kana biyya arabaa tana fuudhee haree dabreen keeniyaa tanillee hanga tokko miidhe biyya hedduu jechuudha gosuma xuufaana irraa ta'e beektu nama hedduu bishaan sun halaake biyya hedduu halaake sun cazaaba rabbiitirraash yoo ummanni mataa dhaabe akkas shari'a rabbitti wal jaraada awaanisatti gadhiisne awaanisatti gadhiisne isaanii facaafanne jedhanii bira taa'an taaruma takka irra qophataa wanni sun ooyiruu asiin seenee gamas yeroo inni keessaa bahu ooyiruu takka uf keessaan qabdu barduul ajaa'ibaati walqummala hinjiree itti gadhiisne hinjiraanuma kana itti gadhiisne je namu mataa hooqqataatuma deema qaama hooqqataat deema cazaaba rabbiin yoo nama dallane nama gadhiisu irraayi hinjireen tabiyya teenyaa sun gartee azaaba irraayi biyyaratti yoo mana hidhaa seente malee hinjiraan hin agartu azaabni asii mana hidhaa keessa jira naayiroobii kana warra saniif buusa biyya teenyatti ammoo hooqqataatuma deema abbaan ebaluuti baatee ebaluutis taraa wal keessaa guuran ilkaani afaani guuratee ilkaaniin qasharam godha garii namaaf nyaanni illeen isin hin jibbisiisini amma nyaatatti illeen jirtanii waan garaa qabdan illee naqqisina ni agarree bara waan agarree haasa'u jirra mataa keessaa walii guuranii taraa walii guuranii waan guuran ilkaanii qacam tuu kaan qeensi irratti diimatee qeensa lameen qasharam qeensumaanuu akkana walii godhuu akka waa yeroo irraa fixeeti ilkaanuma kana yaa rabbi rahmatan nu godhate bara aayyoma teenya tanniintu akkana ture bara aabbuma keenyatu akkana ture bara ummanni keenya haga ammaallee hinjireen qaama isaaniirra jirti hinjireen tayfiin haga ammaatillee isaaniif jiruudha ammoo sima uffatee boonee deemu kanatu yaadaan du'a malee warra sun ammoo yaadan qabu kuma isa waliin waan nama ajaa'ibsiisa intalli takka suuqii obboleessa kiyya ol seente jaaketta laallatte jaaketta wayii itti kennee haa ofirraa qabdu kana ofirraa baastee san ofin laaluuf yoo akkan ofirraa baastu tayfiin duwidha asii kanarra tayfiin tunis tama ajaa'ibaati ta magaalaallee yaabbattee jiruftu barsanuu takkaa lamaa miti yaar akkanumatti maxxantee madabanyaa godhattee maganaanya ajaa'ibaa godhattee teesse gaduma bayi jeen
أبو لسي قرم على قبيين قباسني كان الرهار قفني يا كده تكان جيتو أما نتنو جاب سيزامي في ركعة كبادية وجوز يا رب اعتباره هل كان الرفض وجمع سمعت دوبا قوس عذابات يكون دتو سنتون وما تنو برب دي ربي نعذب هنجري في تيفيلان والضفادع راجة إساني رترجنيجي من هندي لفتي هندي سيرين جلي سيرين قبان قودني هندي نياتا كيسالي قوق المجا امتحان دوب أكمل رفن زيران كن سمر وتعالى والضفادع haroo biyyanaa keessatti hedduu raacha agartaniisin bishaan numa jira haroo biyyanaa tana keessatti hedduu agarra keenya bishaan xiqqaa tokko keessaallee qaaqaaqaaqaaqa waan ajabaati bar guutu lafa teenya san jiidhaan kun ka magariba kanaasitti ol seenuu illee numa jira ka miila jala nama utaal qabbanawaan kun والدم آيات مفصلات ديغا سانيدا ترغنجا آيات مفصلات آياتوتا غرغر بفمتو تاتي حالة تاتين لاين ديغا تاي بشان إسا ورابتني ما نقبن ديغا تركا ديبئ ميجرون تنجرو أكاميري يوكتا أفاني قبطو بشان كن ديغا قراجة هنا وقوتا اللبوتم دوغا سيدا برس سبحان الله والربيتو أكا فدت وان في الأوفا بر أكاسم مكوري فاستكبروني بونان وان ربنا كان قريف وكانوا نتان قوما مجرمين أمة تشبعا ودتان وكانوا نتان قوما مجرمين أمة دلاوتان أمة تشبعا وتان تناف ربيني عذابك الاتقاد الإيسي ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ولما وقع يرو أرقمي عليه بساني رتي الرجز عذابني عذابنا وكم ساني رتي أرقمي قالوا نجي أنقا يا موسى جانما يا موسى ادع لنا ربك ربي كي نخرج بما عهد عندك وان سبرتي الآمسنين وان سبرتي الآمسنين دام سوي خرب سبرك هيجرا دام سمالي waan sitti himesan jechu waadaa sibira kaayesan jechu waan sibira dhaamisan yookaa waadaa sibira kaayesan jechu maali waadaan sun la in kashafta 'anna ar-rijza la nu'minanna lak akkana jaani la in kashafta 'anna ar-rijza yo azaba kana nurra sayt la nu'minanna lak sitti amanna azaba kana yo nurra sayt jaani allah ولا نرسلن قال لك كسنا معك سولين بني إسرائيل تلي قال لك كسنا حركة كنا تنم نكي بني برمو لئن كشفت عنا يون الراسايت الرجز عذابا لنؤمنن لك ست أمنا ولا نرسلن معك سولين إرقنا بني إسرائيل إلما يعقوب سولين قد لك كسنا إن قبرهم فنو هذه مني قرتيس ولينغا أكتي عاد سنتاني يجو دوب ربي وانجر فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينقصون كنو يجب ساني لا فلما وقما كشفنا ساين عنهم إسانر الرجز أزابا بما عهد عندك كان سمالي وان سبرت الآمن يوكا waadaa sibira kaayesaniin waadaan sun maali ummanni yoo amane hin azabu jechuusani waan akkasii waadaa wal biraa qabdani rabbii keetiin ittinuu himiga akkana jedhani bar ni amanna yoo ati azaaba kana nurraa saayite lanu'minanna lain kashafta canna arrijza azaaba kana hogguu nurraa saayite lanu'minanna ni amanna لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ست أمنا ولنرسلن قال لك كسنا معك سولين بني
إسرائيل إلما يعقوبي أكنا جاء وادا سنني مره ربين كينيا فلما كشفنا جل أقوم ساين يوكافون عنهم إسان الرجز أزابا أقوم أزاب الرافون إلى أجل هم قاتروت هم إسان بالغوه قاترو سنتقايو كتان هم قاتروت جل هم إسان بالغوه قاترو سنتقايو كتان إسان قاترو سنتقايو كتان قاترو سمالي هو وقت إهلاك بالغرق في اليم yeroo bishaan baharaatiin rabbiin isaan halaakuu murteessisan sun gaafa Muusaa fi jamaacata Muusaadhaa lafa itti ka'anii ari'an gara bishaan bahara rabbiin Muusaa fi jamaacata Muusaa bahara gadi dhawi Muusaadhaan je'eeni baharri adda banamee dhaabbatee karaan keessa bahe keessa achi bahe Muusaan jechuun jamaacata isaa waliin Fir'aawnaa fi jamaanni Fir'aawnaa fiiganitti seenan achitti rabbiin halaaka godhe jechuudha halaaka argamsiise. فلما كشفنا وقم ساين عنهم إسان الرجز أزاب إلى أجل هم قطرودت هم إسان بالغوه قطرو سنغيو كتان إذا هم وقم كان إسان ينكثون أهدي ديغان يرون هلاك إساني دياتي جنان بايلما ديغاني ni amanna je'anii hin amanne baay'ilama ni diigan jechuudha duuba baay'ilama isaan diiganii jennaan duraanuu rabbiin ni beekaa ummanni kun baay'ilama ni diigaa yeroon gartee isaan halaakaman yeroo akkanaati je'ee murteeyse fantaqamnaa minhum isaanirraa haluu bayannee jedha fantaqamnaa minhum isaanirraa biiluu bayannee haluu bayanne فأغرقناهم إسان سنكم بولشنة بشام بحرا كيستي بسبب أنهم سوابا إسان كذبوا كجب سيسانيف بآياتنا آياتوليت نيوان إسان كجب سيسانيف آياتوان سيلان الدالة على صدق رسولنا إرغان كينيا رغا دبت رتك كأجلجت وكانوا وان إسان تأنيف جتش عنها آيات سنر غافلين دقتو آية الرادقة وانت أنيف جج وكانوا وانت أنيف جج عنها آية الغافلين دقته معرضين يجو غير ملتفتين وأورثنا ندالش نجادوب ربنا عز وجل القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأورثنا ندالجسن القوم أمة ندالجسن الذين أمني سنو كانوا كتا يستضعفون كقد أنتت لالا من كتان قد أنتت كلال من كتان مشارق الأرض بهو وندجيتي في ومغاربها بهو وندجيت كيست قربه وندجيتي في بهو لدجيت بياف بيا كيست ججو يستضعفون namni gabrummaan itti jirtu mirga deemus bitaa deemus ni xiqqaatama yooma sigaate biyya arabaa dhaytes suma xiqqeeysanii bar maali bilisummaa biyya kee keessatti waan hin qabne yoo biyya faranjii dhaytes suma xiqqeeysan diimaa maaliidhaa jettan namticha naayiroobii kana keessa ture imbaasii asii turee deeme tokko diina muftii gaaf tokko waan nuun jedhe kanadaa turree jedhe as turee deeme namtichi sun gaaf duraa beeytanii kanadaa turre kanadatti hujirra ture duuba bikka wahitti baasaboora laalanii jedhe kan namticha Itoophiyaa tokko baatirii fudhatee akka itti tibsee laalee jedhe ani tuffii jechuun namtichi aaree uf nyaate baasaboora waan inni ciccira jee qabnee ofirraa boo dhiisu ofirraa jenneen jedhe maal irratti haase beeyta biyya feetee yoo deemtillee biyyuma teetiin sitti akeekanii naashinaalitiin eessa sin jaan Itoophiyaan biyyaanii bara baasaboora jaraatirra waan akkana jira warra biyya laatirra duuba naashinaalitiin Itoophiyaa jechuun jalaana fujaan beeytanii dubbisan
ها أنا سيم وكز جالو ما جرا جال دوبا تفين سجال نفط يجوا كان يجون تفين سجال نفط beekama silaafu gurraacha mormarra ejjetanii ajjeesan kan beeytanii amata lama dura wanni sun bar miidiyaan ol baasee aalama agarsiise malee ka akkasitti oliin baane hisaaban qabu jaan gurraacha mormarra ejjetanii guyyaa adiin askariin sanu osoo hattuu shaabii biraa taate wayya waan akkas tuffi waan akkasamaan jiru bar askarri kasanuu ammas ajjeechaa isaa mootummaan itti murteessin sila haa ajjeefamuudhaaf mootummaan itti murteessin akkasii mire mormarra ejjatee guyyaa adiin ajjeese aalama duratti warri summaa akkasii ajjeefame maa xiqqeeffama nagarraa waan biyyi isaanii asliin isaanii afrikaa taateef hagamma xiqqeeffama dachii yahudaa keessatti namni biyya ofii yoo gartee kabajaa itti dhabe biyya biratti yoo deemte homaa darajaan si dabalan wayitu hin jiru jechuudha biyya firiidamii keessanii jirra numa afaaniin malee firiidamiin hin jiru biyya ma keessa jiru tana gartaa firiidamii si fakkaattiimi rabbumaatu rufuu jijaanii tokko akkana mataa qaqqabannee on hiyya jijaanii nurra dabran malee yoo achi rakkoon takka kaate rabbi sitti fidin manni guddaan kun boollantuu tana matta manni guddaan kun boollantuu taasee nu dandeessaati fitnaa jechuudha rakko asuma keessatti nama keenya tokko ajjeesanii akka nama dhiiga baafachuu fedhuutu dubbate beeyta gurbaan firaa inuma akkana yaadda janis majalaa ufii gu'e gala dhiiga maal baafata ta ufiitii furuu hin ba'u geesse osoo asii dheessu masri nu dhufe kaafurritti cite kun achi nu dhufe baqatee jechuudha biyyi namaa akkana laal amma yoo biyya ofii taate silaa dhiigni sun nima ba'a dhiiga baasa jettaa si'uun lubbuu si keessaa baasani jedhanii sumaa jala deddeemuu eegallaan baqate firra hin jiru طيب kuni baabni isaa bal'a keessan seenu oduu sheexaa takka dhageessan namu saanii kiyya tokko ooyiruu tiyya takka saanii ollaa tokko dhufee boqqolloo nyaatee jedhe sa'attii san gartee keessa achi ari'ee jennaanii abbaan sa'a dhufe moo sa'a maa ariitaa ooyiruu keessa naan jeje midhaan kiyya nyaatee jeenje duuba sa'a kiyya si dhufe moo siitu sa'a kiyyatti dhufee jeje nama ajaa'ibsiisu xiqqeenya biyya namaati yeroo saanii ooyiruu fuujii ta'e abbaa biyyaati ati rufuujii dhuftee as qotatte sa'a kiyyaa si dhufe moo siitu abbaa siitu sa'a kiyya dhufe dubbii lafee nama cabsituu bar asuma warri keenya kun kammaa muslimaa ka ollaa kun hogguu isaanii wal dhabde lafa isaanii keessatti asirraa xiqqoo miila kee akkana ol fudhadhu deemsi hin jaallaa lafti tun amma waan teenya taatee fi xiqqoo miila kee akkan irraa ol kaafadhu deemi ol ka'e irran taa'in ammoo yeroo baasoo itti kanaawu yaa akhi hammeenya biyya namaa ummanni asii kuni ka dinnichaa jidaara jala taa'ee gurguratu kuni mataa galii qabu bar gartanii gabbatanii haga gaggayan dinnichuma gurgurata shilingii kumikumi takkana furdisamu ummata kan isin ka doolaara nyaattan sila ummanni sila nu summii nyaannaa jee gurbaan tokko masritti si nu summii nyaatu jirra ummanni maa kana gaggaa nuti maa akkana jirra jee tayyib duuba namni xumaaniinaa biyya ofiititti qaba akkuma feete yoo rakkoonis gaanuma jirti rabbi nurraa haa qabu rakkinumaa silaafuu nu yaase beekamtuudha tayyib waa nuti bal'attee yaane haa ta'u salphinni biyya namaa guddaa harka hedduun irra guddaa
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها مغارب الأرض مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها عندما يؤني كان كيستي ganama subii dhaqanii gartee hiriira yeroo qabatan keenya tokko ganama subiidhaan dhaqee hiriira kan dhaabbatu walaaloon tokko dhufeetuma fuul orraafateetuma ofirraa faxara ofii faxaree sa'uma oyitu tana dhaqee kiitu kidooga waan shaayii kennee dura dabree jedhanii beektan keenya kuyyoo lole gaachi eenyu lola askariidhaan lola hanganama dhufee as dhaabbadha ati kana nagoota hii jee jedhan sii galee askartichi waan jeen mirga lafateetitti dhabde asitti argachuuf dhuftee silaati jeenya kitaabni kun nama laalessaa beek kitaabul bilaad mirga lafa keetitti dhabde asii fudhachuuf dhufte dhugaan jenne namni kun aaya allatii baaraknaa fiihaa ka isii keessatti barakaa goone bilkhasbi wasacati rizqi wabinniil rizqi ajaa'ibaa bishaan niilii fa'a keessa finne dachii misraa tana tabaniin israa'iil isiyan dhuurfate eega gartee ummata fircaunaati jechu eega ummata san rabbi irraa halaake watammati kalimatu rabbika kalimaan rabbii keetini guutamte alxusnaa kalimaan sunu bareedduu kataate jechu suni qadaa'uhu murtii rabbiiti ka rabbiin banii israa'iilii zabana hanganaa kana booda ummata fircaunaa jala halaakee qabsiisa lafa tana je'ee murteeyse santu guutame jechu ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ورس الرب نهاجروا نتني فينا جي ورد جيتنا كيستي قد أنا مولا لمكانا ورد كان الرد تولا أولي درولي بيا إمام من قروا فينا ورد جيت آلو ونمكن لهم في الأرض جي ربي طيب أكست قرتي أبا لفاقو ناجيت ربيني دبتي أكست أبا لفاقو ديجو وتمت قوتمتي جرتي كلمة ربك دبين ربي كيتي على بني إسرائيل الحسنى دبين سنتلتو كتاتي غاري كتاتي قضاؤه سمرتي ربي تججونا كربين قرتي وعدهم بالنصر إساني تمسوا باي لما إسان قد عدوي إساني ترتي قوتمتي بججو بما صبروا جي لا القبطين جبدون أكنا تانا كنوا قبطين جبدون أماني كن أكنمتي آنغو بيا إساني قبچو دندأني ووري isaan gabroonfate biyya san keeysatti ijaarate facaafate waa meeqa dalagate san akkanumatti qabachuu danda'anii laa bimaa sabaru waan obsaniif jecha diin irratti obsan jechu nabi muusaa waliin amantii irratti obsan santu asin isaan gahe wadammarnaa yoon obsin zalaalamuu kabalamaatuma deemte jechu zalaalamuu kabalamaatuma deemte onneen gaafsan nu cabde hagar dhaallee nu deebuu diddee barammas haga ammaatillee onneen deebuu didde jechu deebuu didde hindiin qibxii warra fircaunaati gosa fircaunaati qibxiin gosti qibxii gosa fircaunaati duuba onneen gaafa duraa gabrummaan cabte amma bilisoomne jechuun tokko numa jiraami nima jiraa bar hundi namaa jechuu baatullee namni hanga tokko jechuu jira eegalee meeqa kabilisummaa diide hin bilisoomne ka jedhe suna akkasuma haa ta'u kammaan bilisoomne jedhee dubbate sunu haga amma onnee dhawate ambilisa jedhee waa dalagatuu hin dandeenye onneen gaaf duraa keessa cabde waan taateef haga ammaa baqqala magaraa farshoo jalatti bula waan isin ajaa'ibe finfinnee tanarraa kaasee kunno haga baalee gaditti Somaalitti dhaabbattu baqqalaa garaa farshootti bulcha isinin ajaa'ibu asiin gaddeemu kunno gaaf tokko ishee zabuur ziyaarra jennee osoo deemnu yeroo gartee ciroo bira ol dabarru warra gurraacha shaanqillaa kana warra santu qawwee qabatee dhaabbate si ummatuma kana maaltu as bite biyya tana keessa warri kun hin jiru eeysaa fidanii eeysa dalaytu godhan silaa ganda kee atummaan irra dalaguu qabdaami bara atummaan uf bulchuu qabda sila atummaan uf nyaachisuu qabda
خانا خواتك كم بين سم بكم من عمري أتشيك في دنيتي أسيت أيدو نما قدني أكفر نما قدني كينيا خيسة جرا برمس من غرا فرشو أتشي سنير راهون إيغا هوغناني أتشين أتشي بوسان جيجو دتشي مسلم نرقبت كان مسجد جارته في الليل نغسا في بلطا دايتاي مغافتا وصول فسنة تيدو harka dhibbarraa 80 osoo muslima ta'anii keessa jiranu lafa masdaanuu kennaa fillee ganaa farshoo itti bitta jechuudha waan shaayin isaanii farshoo rakkoo yaafi muslimni rafumaa jira ammallee jechuudha دوبا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا يجان نتين كني هلاكن ما كان يصنع وان كدلق فرعون كان في وقوم من إسا وان فرعون دلقوا نبل ليس نجد وقوم وان من إسات اللين كدلق انتان نهلاكن ودمرنا الله فوق إسان إجارة جتشودا التي كانوا يمنونها طيب إسيسا جتشا دوبا وقومه في مصر من المباني والقصور التي كانوا يمنونها للمصريين والمكايد السحرية والصناعية التي كان يصنعها السحرة لإبطال آياته والتشكيك فيها إنما صنعوا كيد ساهر دوبا قلما إسان إجارا كانوا نبل ليس نجبر كإسام فلفل كيسد لغن كإسام مجيفة غري رب بليس غري أمة مسلم توتان آلجس يجو كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وانا جابات بر لفها قم ديسان جل من ننجو چولي أكمي ديساني برادي منجي أويرو أكمي ديساني برادي منجي براغو دانس ربين أفان قبه فدي أمته هيجي بحاف دياتي garjal ilaalaman fudhadhaa jeen duuba bimaa sabaru ammoo dubbiin yoo diin irratti obsan akkas ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وما كان فرعون وقومه يعرشون بمعنى يرفعون من الشجر والكروم ونسان ألفودني إجارانيس نهلاك نجتو ونسان ألفودني إجاران كوني ممكن akkasuma gartee gooxaa godhanii jechuudha yookaan siree godhanii waan adda addaa kan irra guuratan waan ol fuudhanii isaan mukkeen isaan ol fuudhanii ijaaran jechuudha akkasuma yookaan wamaa kaanuu yaarishuunaani min albunyaani kasarri haamaan manneen isaan ol fuudhanii ijaaran jechuudha manneen isaan ol fuudhanii ijaaran yookaan wamaa kaanuu yaarishuunaan mukkeen isaan faxan jechuun ka faxan jechuun ka siree godhan gooxaa ka godhan jechuun mukkeen isaan gooxaa godhanii ijaaran gooxaa akka gartee lukkuu ijaaranii gooxaa akkasiisan warri baadiyyaadhaa mana keessatti ijaarate waan akka siree jechuudha midhaan gubbatti guurata ka akkasiisanis jalaa balleeysine jedhu barabbiin تفسير القرآن ست الأبت ربي وان برن وافام سيسو اتنو هذا ليسيسو